abaphasi uzwakala njani efonini uMahlangu? Okay. No, ngiyathokoza. Ngicabanga ukuthi ngizoyiraga ngomtato ke, it's fine. Mahlangu, ngoba ngathi izosiphumraro i-TikTok yakho le nakunabantu abekho eduze nawe lapho. Ngizokulinga ukuthi siyirage ngefoni ne? Yeah, sizoyiraga ngefoni, it's fine. Because bengiconfirma nabakhona ababukeleko bayatsho ukuthi bayakuzwa bakuzwa clean. So nami ngizokulinga ukuthi ngisondeze ifoni le espeakereni sokukhuluma so that uzwakala ngendlela efaneleko ngizaloku ngiyibambe, so it's fine. Yeah. Right, ngisungule ngekhabo lakhona bakwethu nginilotshise ibizo lami nguMandla ngokwami nguNisibongo untshebe.com ngokwaziwa. This is Zanonko podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi yewize sikhulume. Yeke ebusukwini banamhlanje sisikhambisana nobaba uMahlangu okungumlaphi wendabuko, umlaphi wendabuko owaziwa ngomkhulu Mahlasela. Libizo lelo la lebunyangeni nofana la lapha asebenzela ngakhona. Mahlangu angikulotshise begodwa ngikwamukele ehlelweni iZanonko podcast ebusukwini banamhlanje akwande bamunguni ngithanda ukulotshisa kuwe ngilotshise nabalaleli. Yeah. Ukhuluma uJaniswa kwaMahlangu owaziwa ngelikaMahlasela. Okay Mahlangu, nangakhe mhlambe kho usichazele bonyana uMahlangu ungubani begodu wenzani nokubana sinaye ebusukwini banamhlanje sizokuqoqa ngani. Mina ke ngingumelaphi wendabuko ebusukwini namhlanje sizokhuluma ngesihloko sethu intshijilo esihlangabezana nazo thina sibe lapha bendabuko. All right. Ngiyathokoza. Mnaka unisamuzwa clean ne? Simuzwa kuhle khulu. Ngiyathokozeka. Mahlangu ngibawabonyana ngikunikele leli thuba ke mswekhethu ukubana urage uchinge phambili ngendlela ongakhona ngayo usithulele ichijilo enhlangabezana nazo njengabalaphi bendabuko njengokufonela ngapha ngakithi usibawe ubona ufuna ukuqoqisana nathi mayelana nazo lezi ichijilo enhlangabezana nazo nibe laphi bendabuko. Ngibawa ukukunikela leli thuba utantuluke mswekhethu urage uchinge phambili. Ngiyathokoza umnguni labo intshijilo esihlangabezana nazo la izinenganyana mara ukhambe ngicupha lapho nalapho. Isikhathi ngesakho mhlawumbe. Esihlangabezana nazo kakhulukazi sibe lapha bendabuko wokuthoma kunokuba nesikhathi la uthola ukuthi khona thina sibe laphi siba nala engathi siba nokuvaleleka khona ngaphandle kwezinye zezinto ngoba uthola ukuthi kaningi thina sibe laphi uthola ukuthi siyalokana sibabantu abadala. Bese isikhathi uthola ukuthi amadlozi la kuwe ayakhamba akuthoma akubangelana uthola ukuthi lawe ekhaya akubangelana nawangapha ekhabo mama ekubangelaneni kwawo lento lena bathuwa badosana bakubangelana lento ithoma yenzani ihlaba phezu kwakho iba mkhonto phezu kwakho thoma uba umuntu ungathi uyahlangahlangana. Kune uba nesinye isikhathi thina sibe laphi sikhambe siba nala uthole kuba comes to the push ukuthi siyagcina sesisaba ukuya ebantwini ngoba unokuthi inawuvela kesinye isikhathi ukuthi uya ebantwini mhlambe kunomnyanya ukuthi ke ngiyovela njengawo umuntu uthola ukuthi sokukhambe nasozokufika kibo abantu aba thole ngathi kuba nesithuze sinye for bona kokuthi ngathi wena awusimo umuntu njengawe kahle njengabo uyicacisa ukuthi kaningi uthola ukuthi mhlambe njengathi sibe laphi kathi siningi uthola njengemingcwabeni uthola singayiso sibanjwa into yokuthi nawe yokuya lapha emingcwabeni kethi isikhathi uthola ukuthi amadlozi la nawufika lapha nawubuyako uyothola ukuthi sokubuya nethunzi nawubuya nethunzela amadlozi la athoma ayadeda yokukosa ukuthi ufikelele kokutheni ithunzela kube nendlela yokuthi uyolideza ususe before ungaqhubeka phezu kombereko wakho. Angazi ngiyazwakala. Sikulalele Mahlangu.
nawungubelaphi wendabuko kaningi kusuka kube nezitha ezivumbulukela kunganadingo ngenxa yokuthi kuba nokubandlululeka hlangana ngoba ngingase ngithi kancane nangeza umzekelo uthola njengalokho mhlawumbe njengemindeni kaningi uthola uba umuntu engathi kuba ne-treatment nje bakuphaka namani engasi right ngoba lentanyana engathi sinawukhona lapho wena kaningi uvamise uba ngathi uba msolelo kokuthoma kaningi into efanele isibone indlela i-treatment abantu abayinikeza inyanga ayikho right ngoba iba nokubandlulula hlangana ngoba sangithi ngiyayiqala kaningi inyanga kahle kahle fanele ukuthi ibe umuntu nokuthi iphile nezinye inyanga ngoba nasiya ebantwini sihlangabezana nenkinga ngoba sihleze sibaba abantu abahonanelwako nabasizwa ngamagama angekho angazi kuyazwakala lapha sikulalela Mahlangu. enye ekhamba isiphe ukugcina sibelaphi wendabuko uthola ukuthi ekugcineni kwelanga ubutha bakheka ngento enganasidingo ngoba uthola njengomuntu uyafika kuwe athi ngibawa ihelebho umtshele ukuthi ihelebho lami mina ikomami iba kangaka athi okwanje mkhulu thina kwanje amandla afika lapho anginawo ngibawa ungenzela ungihelebhe then ngiza kubuya ngesikhathi esiso awuzokubekezela sifike leso sikhathi wakufika leso sikhathi sidlule ubone sesifike leso sikhathi once wayithoma ngokuthi mhlambe umbuze umuntu kuyoba sekuba nibamanaba nibazizithanye lapho hlangana sekuba nengaba hlangana ngoba ukuze ngilivezele le point sibe lapho bendabuko lakhe sinokuhlangana sikhulume sibonisana kakhulukazi when it comes to lelo phuzu bayalila nabanekuhlangana balila khulu into ibereka ngabantu igcina isidalela ubutha ngoba abantu egcineni kwelanga bagcina bangabi namaqiniso then engabi neqiniso umuntu athole afune ukuthi abe sisitha phezu kwakho ngenxa yokubalekela iqiniso. Okay, ake ngikubamba lapho kancane Mahlangu ngibuze so lokha nanihlangabezana nechijilo ezifana nalezi esele uzimentionile already njenganje nedlula njani kizo mhlambe ngengimapha amano enwakhako ekutheni nigcine nidlulile lapho amano esiwakhako babumngoni kaningi vale sesifinyelele ekutheni kokuthi sigcine njena ukuthi mhlambe umuntu uthola ukuthi uyombuza ngayo into le ithome ngathi niba nokuphikisana vale sesifinyelele ekutheni sesilise nje isithole ngokunjalo ngoba la yofinyelela ekutheni uloko umuntu umlandelela then uyogcina senakha ubutha ngenye indlela engekho right ingakho sathi lasihlangene sibe laphi bendabuko labo babumthweni leyo maphotla uDr Ndimande sifinyelele ekutheni siyenze ukuthi siqede ngokuthi umuntu wathi uyamkhulumisa wabhoka ngobukhali usuziphumele nje ureverse uphume kuye ngoba yena mhlawumbe lesinye isikhathi unokuzitshela ukuthi ulaya wena kanti akalayi wena uzibangela inkinga kusasa ngoba umelaphi wendabuko unabantu abamphetheyo ngaphambili unamanzozo amphetheko naye uyasetshenziswa usebenzela amadlozi akhe wena nawumonako uzitshela ukuthi wona yena uwoni yena wona amadlozi lawo nakakhamba ayokuhlangana newakho banegotiate lezi zinto then uyothoma sasa ubone ngathi mhlambe umuntu mhlambe uthakathiwe ngomsoro ukukhuluma igama njengale uthakathiwe kanti akusinjalo ilento leya oyenze ngemuva. Okay, and then Mahlangu phambili lapha uveze indaba yokuthi nenge okhunya kungenziwa ngendlela efaneleko ukukhamba kuba nomkhondo okuhlabako wena njengomlaphi wendabuko yeke sele ulinga ngamandla athileko ekutheni uresolve mhlambe one of the challenges noma isichijilo ohlangabezana naso nofana nihlangabezana naso njengabalaphi bendabuko and then ufumaniseka ukuthi kuyabhala ekutheni singasombuluka ngendlela efaneleko akubi nomkhondo okuhlabako loyo njengokuveza kwakho ngaphambilini uba
Mnguni utsho njani utshola endabeni leyo yokuthi nawunganasisombululo ukuthi umkhonto lo ungahlabi kosa wena ubuyele back ibo ufike ubike ubachazisele ubatshele ukuthi kusona so then ungabika umkhonto lo kuzoba better angeke kusafana nekuthomeni ngoba into lokho umlaphi wendabuko into enye nenye oyenza uyabawa uzenzile ngoba awukaziphathi. Okay, and then ukuhlaba nini umkhonto lo nasele uyikhiphile into le ekudlako ngomunye mhlambe umuntu olatshwa kuwe into efana nalezo nasele uyikhiphile kuyaphunguka ubukhali bomkhonto lo nofana soloko wena uhlatshiwe nenge ingafezeki into omvezela yona? Nasele uyibikile kulaba abakuphetheko abadala amadlozi uyaphola umkhonto lo ngoba lokho awungakayibiki bona kuba ngathi wena kunendlela la ungasenzi khona izinto ngendlela yakhona ngoba kunekambiso ngithi amdele kuyilandela entweni enye nenye oyenzayo endabeni emsebenzi lo wamadlozi lo. Ngiyakuzwa. Unekambiso kosi uyilandela. Okay, ngiyathokoza Kali. Bakwethu sikhambisana noMahlangu lapha ongumlaphi wendabuko ngizokuthanda ekutheni mhlambe nenge kukhamba kuba nemibuzo eniba nayo phasi nakho lapha phezulu ekupanel yeyingene imibuzo enjengaleyo kalikali siyakwamukela nawe ngaphakathi ngithemba bonyana uzokulalela ulalelisise nasi into esibhizi esiphethe yona ikulumo ebusukwini banamhlanje challenges that are faced with ama traditional healers noma traditional healers that are faced with. So sikhuluma ngalokho mamJason nawe ngikulotshise ngikwamukele nonke bakwethu arrived ngiyakuthokoza ngiyakubona uphezulu angikunikele ithuba ulotshise nawe dadwethu. Arrived. Nenge ukhuluma la ungakhona umutile ngibawa unmute. Okay, ubalekile. mamJason yeche. Akwande baba Mngweni njani? Sihlwile singezwa ngikhaya. Ngihlwile ngiyangena bengingakayitholi kuhle itopic mara ngasuthi ngiyayitopa bengithi ngisazokuhlala ngilalele manje ngibona ipanel ngithangikhwela. No sikhuluma ngama challenges ahlangabezana abelaphi bendabuko abahlangabezana nawo. Sikhambisana noMahlangu yeke ngonobangela we technology sibhalelwe ekutheni simfunyane abe phezulu la simdosela umtato sikhuluma naye nje. Okay. Yeah. Ezwakala. Hey mina Okay. Usaqhubeka usisiJason or Jamil? Kwanga uyaraga ungalaka sele ngiza kuphawula ekukhambeni kwendaba. Okay. Akhe ngibuze baba Mahlangu. Umbuzo wami uthi ngoba kubalwa intshijilo. Jama-ke mina akhe ngibuze uMahlangu bonyana yena ubuzwa clean na Mahlangu umzwa clean okhuluma lo. Uthi akayabuze. Ya ngisho khona ukuthi umuzwa clean ngakwelakho ehlangothi. Ngimuzwa clean babongo. Alright, mina ungaragela phambili ngubusehla. Mahlangu akhe ngibuze ngoba isihloko sithi intshijilo enhlangabezana nazo. Akhe ngibuze ngithi mina la haye mhlambe ulapha uberegela khona endaweni la uberegana hayi ngahlangabezani nentshijilo zabantu laba abahaye emini banyefule iberego lelo oluberegako mara ngobusuku bese bayakhukhutha beza kini na i-challenge iba ngangani nangabi khona nangaba yikho nihlangabezana kangangani nobudisi obunjalo?
yona mkhulu siyahlangabezana nayo mkhulu, sihlangabezana nayo khulu ngoba uthola ngemini basiyefula kube ngamagama esibizwa ngawo, mara ngobusuku umangale umuntu afike kuwe, angeke wambuza ngithi umthetho awuvumi uthi nawubereka ngomuntu kumele uzehlise. Sihlangabezana nazo khulu into enjengaleyo mkhulu, umuntu akunyefule enze zonke lezi zinto mara ngomnyama abhalakada. No, ngiyathokoza, phendulekile. Okay, akhe ngiragelisele phambili umbuzo kabusehla Mahlangu ne. Ungabuza wamko. Ya, sele kwenzekile okufana nalokho, akhe nginikele example ngami nginganikele example ngomunye umuntu. Akhe ngithi ngiyanyefula emini nje njengoba navezile uMahlangu and then ngigijima phasi phezulu neBhayibheli, ngingena umuzi nomzana, ngiveza ngendlela ngikholwa ngakho, ngiveza ngendlela nginganiberegisi ngakho nofana ngingana umsebenzi wenu ngingawuvaluishi ngayo, and then entambama ngizeke kuwe ukuthi ngiba nomraro osona so akwenzeki ukuthi ngakweleni ihlangothi kube nama conditions noma mhlawumbe akhe ngithi kube kuthi wena muntu kufuze mhlambe uyokuphunga kwakho ukufuka noma ukuphunga nisebenzisa liphi Mahlangu? Uphunga. Ya, ukuphunga. Kufuze ngiyokuphunga kwami and kufuze ngiphunge ngo-9 emini ekuseni, akhe ngitsho njalo, nofana ngo-12 emini ekulu konobha, whereas ngiyabhaca, and then wena ihlahla zakho zithi kumele zisebenze emini. Nenge uhlangabezana nento enjalo, nidlula sinjani lapho? Ngoba mina emini khumbula ukuthi ngingcwele kangangani. Ngiyayizwa. Then ihlahla zakho zithi azisebenze emini kwami. Kusetshenzwa sinjani lapho? Na uveza indaba yokuthi iye bayeza bona ngobusuku. Nanjalo bawumngoni angithi kanengi ivamise kanengi ibe semntwini, ngoba omunye uthola ukuthi uba namahloni ukuthi lento uyoyenza wena, onjalo siyamnikela khambe ayozenzela yena. Ngoba omunye uthola ukuthi uyakufihla ukuthi bazawambona abazalwane ukuthi neman ubuya lapha kubani bani. Zisazokusebenza Mahlangu ihlahla ezo ngendlela efanele izisebenze ngayo nenge ungazilandeli ngendlela yakho? Nangimnikeze zona kwase nakathoma aziberegisa nakunalakho shwa khona angifonele, ngoba wenza imistake nyane encane nje uzoba yikinga, ngoba uyokuthoma athi azimberegeli kwabe akangezi ngendlela wena omlayele ngakhona. So ngicabanga ukuthi umbuzo ogcina isoloko ampuri kumbuzo landelela embuzweni kaBaba uBusehla. And then Mahlangu, ngamanye amagama niyabenzela abaphasi aba nofana abezima ba ubutsotsi. Sinjani baba? Ngisho ukuthi ngamanye amagama nibenzela ubutsotsi ngoba niyafahlisa, niyabypassa. Asibenzele ubutsotsi. Kungakho lapha ekuthomeni ngiveze iphuzu lokuthi into enye nenye uyabika ukhulume ukatshele. Siyababikela ukuthi lo muntu lo umuntu weBhayibheli, so akafuni kwazakale ukuthi naye uyazikhamba into ezinjengalezi. Bawo ukuthelise akhambe ayozenzela, simnikeze ama-instruction ukuthi enzeni nakafika ekhaya. Nakunala akhohlwa khona aberegise umaliledinini asithinde then simchazele. Kunobutshotsho obugijimako lapho Mahlangu. Lalela-ke Mahlangu, kuba nzima kangangani kuwe njengomlaphi wendabuko ukuthi umtshele lo muntu ukuthi wena zakho ihlahla nofana zakho zakho inratha ziraga ngalendlela nenge ungafuni ukufollowa my ways, then khamba uye komunye. Ibanze makhulu babumngoni kangangokuthi
uzoba umuntu ongathi ulwisana naye iba nzimanyana for thina sivelaphi bendabuko kaumnguni iba nzima Ake nginikele ubusehla Mahlangu 430 ngidobha omunye umbuzo. Sehla. Mnguni no ngiphendulekile mina ngirehe mnguni. Mara ngibona lapha phasi kuba nombuzo othi uthi umfazi uyophunga umuzi na. Leti akaspecify ukuthi umuntu ongumma namtjana umuntu owendileko ngakwakhe angazi mara ngibona before udlulela phambili ngiba uthathe mnguni. Ya ngiyo bengigijimela kiyo kaSwidada othi ngisaba ukubuza umfazi kuyakhoneka aphunge umuzi na. Umuntu wengubo babumnguni uyawuphunga umuzi nakumuntu osekamkhulu ongasayi enkathini zakhe. Okay. Uyawuphunga umuzi nakunguma osekamkhulu ongasayi ensukwini zakhe. Ngiba ukubuza so ke Mahlangu ngicabanga ukuthi uSwidada uza kukhwela abuze ngendlela efaneleko naye but ke phezukwakhe uSwidada lo nenge kungimi umuntu wengubo ngimlaphi wendabuko ngiyokusebenza umzi othile ngimuntu okuma 30s 40s ake ngithi 20 njenganje sezikhona inyanga ezingaphasi kwale minyaka engiyibalayo and then ngimuntu ochingako esikhathini nangichingako esikhathini ngaleyo ndlela leyo kodwa ngimelaphi wendabuko kufuze ngiyokuphetha lapha ngenza njani lapho ngiyakwazi ukuthi ngiphunge nangumelaphi wendabuko kwabe umuntu wengubo usensukwini no awusise esikhathini kodwa umuntu osase kuyo indrima yokuba sesikhathini le wena ngikuzwe ngathi uveza indaba yokuthi kumele kuba usayi esikhathini ifuna umuntu onguma osekamkhulu mara nakungumelaphi wendabuko angithi uzowuphunga yena ngoba angithi mtele kwabe naye akekho lapho esikhathini ngoba umuntu oyembethe wabantu abadala ngithi okay okay nanguSwidada ukhona phezulu akhe kazibuzele wona umbuzo losizwe bonyana bekakubuza sinjani Swidada ngikulochise ngikwamukele ehlebeni Loshani ninjani noke ngaphakathi kupanel Akwande zanele njani Ngithi mina umuntu onguma like angithi njengami ngimutsha nginomuzi ubaba akekho anginaye nomntwana omsana osekakhulile kuyakhoneka ukuthi ngingakhamba ngiye la kufuneka like njengabalaphi bendabuko ngiye khona ngiyokufuna inkhathakhatha ukuthi ngiphunga umzami kuyakhonakala ukuthi njengami ngisemutsha kangaka ukuthi ngingaziphungela umzami na Mahlangu ufunyene umbuzo ufunyene umuntu ungangaphendula ngiyawuzwa umbuzo wakho nawunguma kuthola ukuthi mhlambe lapha ubaba akekho ena unayo umntwana omsana akuna ndlela yokuthi mhlambe ungayibalekela kuzokudependa ngokuthi loyo muntu ozokunikeza lezo ndebela uzakuvuma ukuthi akhambe ayokwenzela na nakuthi akavuka ukuthi ayokwenzela kuyobe chaza ukuthi kuyokosa ukuthi wena ugcine uzenzela ngoba angithi akunababa akunamntwana wendodana ngoba angithi ekhaya ihloko yomuzi ngubaba and nangekho ubaba kuba indodana eyenza izinto sele ingekho indodana lapho kuyakateleleka ukuthi sinyelele endimeni yokuthi uzenzele ngamanye amagama Mahlangu abaphasa abazokuzwisisa ukuthi ngoba kana baba ngoba ngibuziswa yini umbuzo lo ngibuziswa kubana bothe wena umuntu osachinga ngesikhathini akawuphungi lokho kumthetho ngehlangothini labalaphi bendabuko am I right wona kumthetho ngoba nomuntu osensukwini zakhe akangeni ngendombeni ngiyakuvumela so sele kumthetho ngaleyo ndlela ngabanye amagama umuntu uyakwazi ukuweca
ngenxa yobujamo mhlambe ahlangabezana nabo bokungabi nobaba bokungabi nendodana ngekhaya azenzele. Nangabe kuthi baba uMnguni umuntu okude mara nakumuntu oseduze la ungumelaphi ungakhona ukuthi uthi rathu msinya uyomenzela then ubuye. Mara nakakude lapho iyakatelela ukuthi ubabikele labo phasi ukuthi umuntu lo ukude ngiba ukuthi ngimphuthelise akhamba ayozenzela. Sweet tata. Ngiyathokoza ngizwile. Ngisaba ukubuza lapho ungakadluli Mnguni. Mazet Zanele na uthi nawunguma ubala uma oselendrile or ungusesi ukhambe wayozakhela icathana lapha ulibiza ngokuthi kwakho iyangichiya net lapho ukuthi ubala nasele mhlambe udlulelwe uhlutshekelwe or ungusesi ukhambile wayo kwakha lapha ngithole kuhle net lapho. Ngibuzela lapha thola uthi unguma wendrile. Uhluphekile. Enumncane enusaya emalangeni. Uthi kuyakhonakala na ukuthi like uziphungele umzakho na. Nathola ukuthi umuntu lo akakhona ukuthi afike. Okay, nakhona kusemini nakhona nakusemini kuyakhonakala ukuthi ngingaphunga umuzi ngimuntu ngingumama emini ngiphunga umuzi abantu bangiqalile na ngimutsha ngingaka. Umbuzo lo ngawukuphendula. Iye. Kuyakhoneka ma ukuthi ungawuphunga emini ngoba ngani angithi lapho ma uzabe uphunga kweyakho indawo angithi. Kuyakhoneka kuyavumeleka uzabe ungaphungi komunye umuzi osobantu uzabe uphunga ke wakho kweyakho i-charity angithi kukhamba kwesinye isikhathi akufakafani amabereko la uphungoko kulesinye isikhathi kufika kokuthi yenza emini kube nesikhathi sokuthi ungayenza ebusuku kuya ngesimo oqalene naso. Madwethu Uyazwakala. aha siraka siyaphambili bakwethu ngibawa ukuthatha umam Jason nenge mhlambe sekukhona okubambileko nenge unombuzo ithuba ngelakho ma. Ngiyakuzwa baba Mnguni. Ngiyakuzwa. Abalaphi bendabuko njenganje Mnguni. Sizokukhuluma ngendlela esikhuluma ngayo sithi abantu bayakhukutha ebusuku. Abasakhukhuthi ebusuku Mnguni. They are on social media baveza impengu ku social media. Bathi we send ngephep. Nayiceda ukufika kuwe ngephep ubamba ifone uthatha ama instruction. Wena otshela abantu ukuthi awuyi enyangeni ungena ku social media siphithize njengoba siku TikTok nje nabo baphithizela nabo ku TikTok ubathatha ama contact lapha ku bio bayaba DM bayabafonela bathatha impengu ene angazi mina ngendlela ubaba uMahlangu aphendula uswitata ngakhona ngicabanga ukuthi umuntu onguma osesemutsha angawuphunga umuzi mara ukuphungokhu akufane angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani mara ngendlela engi-understanda ngakhona akukosi ukuthi akuzilele babu uMahlangu like azile for 7 days abe pure clean for 7 days njengalokha kuzokuthi abantu bayokubhabhadiswa basiwe emfuleni basiwa kuphi abantu bayazila like bayafasta umuntu athi akwenza lokho kube uclean. Ngiyacabanga ukuthi umuntu onguma angawuphunga umuzi nalapho uzilela khona uzilele nayo uberekisa ngoba wawuberekisa uya la uya khona then egcineni kwelanga ugcina ungamberekeli ngoba akakawuzileli. Yes. Ngolile. Ngicabanga lokho mina ukuthi umuntu onguma angakwenza lokho provided azokuzila for 7 days. Ukuzila siyakwazi siba abantu sibakhulu uzila ukuthi umuntu unakathi uyazila njengathi thina esikhamba amabandla siya emfuleni sithi kuyokubhabhadiswa ukuzila yini abanye bathi bayafasta sithi kuyazilwa ukuthi umuntu abe pure clean and then akhona ayokwenza the ritual ayipractice ayenze kuhle.
Siyanithokoza baba Mahlangu ngokungena la nisihlathulule mara Mnguni iqiniso elipheleleko abalaphi bendabuko bathwele nzima khulu ngabantu abathi nabavela ngaphambili umuntu athi mina I don't do this, I don't go there. Uthi uhlangana naye umthola phazima abo 11 uyangizwa nangithi abo 11 kamnandi khulu umthola phazima abo 11 uzozibuza ukuthi mara abo 11 aba ngiyabazi musi mina ngitsho mina sikhethu lesi ngiyas-understand then lo uhlangana njani nabo 11 abantu bayakhukhutha Mnguni and ngicabanga ukuthi abalaphi bendabuko bona uburotho babantwana beketafuleni angekhe bathi wena ene nokumjikisa nakasekingeni nabo amadlozi abo angababetha ngoba bazabe basekingeni ngaleso sikhathi. That is why kuhle abanayo ne choice. So ngamanye amagama lokha uMahlangu nakahleli somewhere and then umfundisi lo ebegade akuye nofana umuntu lo ebegade akuye ngayizolo uyakhuluma phambi lapha uthi mina abelaphi bendabuko angibasebenzisi angifuni nokubabona. Kuthini kuye uMahlangu sichijilo phela leso ahlangabezana naso? Kuthini kuwe lokho Mahlangu na uhlangabezana nento efana nalezo? Naku izolo entambama bengikwakho bengisendumbeni Mahlangu ungenza konke okwenziwako ngaphakathi. And then kusasa ekseni mhlamba ke ngithi sihlangana esilahlweni and then esilahlweni lapho ufumanise ukuthi ngiphambili lapha ngiyakhuluma ngitshela umndeni lo ngendlela ekufuze ulandele endleleni ethile ngakho ngiwutshela ngendlela ekungafuze balandele endleleni ethile ngakho endleleni le engafanele balandele kiyo ngile ebengikiyo izolo kuwe ebusuku ngikuveze lokho ukuthi nimadimoni Mahlangu izolo ebusuku bengikuwe kuthini kuwe lokho? Yona baba uMnguni iyalimaza emoyeni izisa ubuhlungu ngoba ngendlela evane izwe bakhuluma ngakhona iyalimaza ene ifaka impilo zabanye abantu engcupheni ngoba yena umuntu uyakhamba azisukumela yozivikela afike kilaba athi laba madimoni njani laba ke umuntu akhona akasakhona ukuthi angazisukumela aye lapha ayothola isipho kilelo dimoni akamtshela iqiniso ukuthi naye uphila ngalo lelo dimoni. Kuliqala ukuexposeana kulomkhakha wenu Mahlangu? Ukuexposeana ukukhuluma ukuvezana akhe ngithi ube umuntu onamaqiniso ube mlaphi wendabuko oneqiniso lonke elipheleleko angitsho bonyana anamaqiniso kodwana lokha khumbula bonyana lokha nabekade ngikuwe izolo ebusuku and then kusasa ekseni ngikhuluma nina kumbi ngendlela engikhona ngayo kuthi ukuthi usuyabekezela ubekezelela indaba yoburotho etafuleni khona usuyabekezela baba uMnguni mara khona kuliqala baba uMnguni ngokuyangithi desukomu ngibuza ukuthi akhonakala ukuthi mhlambe ube mlaphi wendabuko onamaqiniso apheleleko wonke ozokuveza bonyana lo muntu ukhamba kuwe. Umthetho awuvume baba uMnguni angithi ukugula komuntu kuphelela phakathi kwakho nesiguli ngoba wena nakungenzeka ukuthi ukuveze lokho ungiphendulile lokuthi akuvulele icala. No ungiphendulile yamrungwa ngathi sinobusehla sakunandre sivela ngapho nafihla kungcono. Private and confidential. Private and confidential. Bayibizani doctor patient confidentiality. Doctor patient confidentiality. No Mahlangu yangathi sizokubhacela ngakuapho kuyabhaceka nakwanikhona net naqeda kokusasa bengikuthewukela no mara kusala kwindaba zami zizobe zisafe kulungile Mahlangu nangubusisiwe dadewethu angikulochise ngikwamukele ebusukwini banamhlanje ngafika ngaphakathi.
Nivukile ngaphezulu noke. Siswile Siyavuka ngezwa sisibuza. Njani? Awa sivukile mina benginombuzwanyana omncane kwaMahlangu ukuthi manje njengoba uyibeka babomnguni ukuthi umuntu mase akhuluma indaba lapha mhlambe kusesilahlweni akwenzeki ngephutha ukuthi ihliziyo ihluthuleke bese agcina mphendula kumbi na. Mndungwa, babungu uzwile umbuzo? ngiwuzwile umbuzo kami Mndungwa. akwenzeki ukuthi ungahluthuleka ugcina umphendula kuphi ngoba kubalulekile ukuthi na ungumelaphi ube nokuzehlisa uhlale uphansi ngaso sonke isikhathi ngoba na uthoma uhluthuleka then nalabo abadala nabo bayahluthuka isikhathi leso uhluthuleka ukwata abantu abadala bayadeda bajamele emuva ngoba kakhulukazi idlozi alizwani nethada alifuna umsindo alihlali la kunomsindo khona akwenzeki ukuthi ungasirapele uzehlise uthule nje ngathi awumboni Ngiba ukubuza Mndungwa. Mina nginande ngenza ama follow up question asuka kilabo ababuzako. Ukulandelela kule kadadewethu ubusisiwe. Ukhulumisa indaba yokuthi akwenzeki ukuthi uhluthuleke and so forth. Naw umuntu wabaphasi Mahlangu uyazenzela nofana uyenziswa ke ngithi uyazilawula nofana ulawulwa lidlozi. awuzilawuli babumnguni uyalawula utshelwa ngibo ukuthi nje sifunani nje asifukekile. Okay, kuyenzeka mhlambe wena uright ngendlela oright ngayo and then kube nesika esenzekako kukwate idlozi akukwati wena kukwate idlozi. Kodwa kuyenzeka babumnguni nakunesipha ukuthi wena uyawusipha phasi mara sokuthi lona seliyakwata ngendlela esifika esikulimaza ngakhona. Ya, ngibuza lapho Mahlangu ukuthi kuyenzeka wena ube right angithi na umuntu wamadlozi awuzenzeli nofana awuzicontrol sewuphethwe ngiwo amadlozi. Kunjalo babumnguni. Ya, sele kunesika esithile noma ke ngithi a certain scenario and then ingaphathi idlozi kuhle wena it's fine wena awuboni anything wrong ngalokho kwenzekako but idlozi lona samself lingaphatheki kuhle ngalokho kwenzekako kuyenzeka lokho. Kuyenzeka babumnguni kuyenzeka elikhulu babumnguni ngoba wena kwesinye isikhathi isika nasenzekako wena uyadlulisa njengomuntu wasemhlabeni ukuthi hayi akunankinga sekulungile. Yes. Mara loyo umuntu ozobe enza leso sika kwangaleso sikhathi uyokubona ngani uyokubona ngokuloko emva kwesikhathi leso enze leyo nto kuwe ekukhambeni kwesikhathi uzokhona ukubona ukuthi ngenzela idlozi ezizozidilela ngeyalo indlela kunezinto ezizokuhamba zimlandele. Mahlangu nal reactor idlozi lireactela isimo esithile namtjana ubujamo obuthile uzokhona wena ukulicontrola ukuthi ungachingi lapho sisesela kilo. Ukulicontrola babumnguni angeke usakhona ngoba ukukwata kwalo Jama lapho ke Mahlangu. Ngamanye amagama kungenzeka lokho kubuza ngudade ubusisiwe la ukuthi kube khona ukuhluthuleka omunye nakatsho okuthile whereas wena wazi okuthile ngaye wena angekho uhluthuleke njengomuntu emhlabeni novikela uburotho babantwana kodwa nalona lihluthuleke angithi Mahlangu my understanding ukuthi walihlala linawe. Ngamanye amagama nanginawe sisobabili nalinalo likhona la idlozi lakho. Likhona kuwe ngithi babumnguni. So akwenzeki ukuthi kungabi nguwe kodwa nakube ngilo elihluthulekako ngokuzwa ukunyefulwa elinyefulwa ngakho whereas lihelebha lona. Ngiyazizwa Mahlangu. Akwenzeki ukuthi
lihluthuke. Angibuyelele. Akwenzeki bonyana wena njengomuntu wemhlabeni uyazwisisa ukuthi man untshebe uyayifihla into le banosehla. Yeke angibafihlele vele ngigadangele ngoba nakuba yangibekela uburotho etafuleni. And then ngikhulume okuthile wena ukhona nedlozi lakho nikhona lapho. Sele nikhona lapho wena ngokuzwisisa ungangiveza kodwa idlozi likwade lisebenzise wena. Sidlula njani lapho? Kuyakhonakala na? Nenge kukhonakala kwenzeka lokho. Udlula njani kulobo bujamo lawo? Uyazama ukuliqindrezela na ukuthi musa ngoba uburotho buzokulahleka na? Kosa ube nenze wena umuntu wasemhlabeni uzoba nendlela yokuthi wena uzehlise babomngoni. Then lona lizoba neyalo indlela yokudilisha that situation ngoba liyabona ukuthi lo muntu lo akali mara phathi ngoba sekukwade lona ezinye zezinto babomngoni thola ukuthi isini leyikhosa mumuntu nakayikhosako isini le uyikhosa ebantwini abaningi nayikhosa ebantwini abaningi uthole ukuthi nangihlukanako nakakhamba lapho kuba nesiga esimenzakalelayo lesisimenzakalela uyoba nengqondo yokuthi uMahlangu ungiberekisele umuthi kanti akusinjalo. Yilela dlozi lela ebekaligqeka hlangana nesitshaba liyamkhomba ukuthi amandla ami angaka. Kungakho kanenge uthola ukuthi baba nenkulumo yokuthi umuntu kuthengithi ubhodlelene nenyanga 1 2 3 avelele ikinga bada umloyila kwesinye isikhathi suke angananto ayenzileko ubethwa lidlozi laleyo nyanga leyo. Yeah. Ngoba nayo iphethwe and idlozi angeke lithande ngomntwana. Edlozini thina sizinyanga sifana nemsebenzi. Ngikuzwile Mahlangu. Yeah, Mr. Happy Mgidi yeche. Akwande. Nihlwile. Sihlwile mnguni. Siyathokoza. Alright. Sikhambisana noBaba Mahlangu lapha siphethe isihloko esithi ichijilo abalaphi bendabuko abahlangabezana nazo kulomkhakha wabo. Okay. Ya, ngingazibonyana ubaba ukhwele nje unombuzo nofana unomfakela. Anginamfakela, anginambuzo. Okay, no, ngiyakuthokoza. Bakwethu, this is Sizanonke podcast esiragela phambili siyayithatha imibuzo nebhaliweko phasi ingavela. Mnaka kusengakabi nombuzo mhlambe phasi? Ngisengakawuboni mnguni. Sengakawuboni. Baba Mnguni ke ngibuza ubaba uMahlangu la. Yeah. Baba uMahlangu ngiba ukubuza njengoba abalaphi bendabuko sebane like a board lapha barepotwa khona nangabe nabo abenza izinto kuhle. Njengoba sesiyabona ukuthi kunama fly by night wabalaphi bendabuko. Sibenzima. Sithwele nzima ngabalaphi bendabuko abama fly by night. Umuntu akutshele ukuthi u1 no2 no3 kani ukutshela into engaphandle kwesandla nobuyela kuye awusamtholi lapho sekakublogile. Enye into evane ngifune ukuyazi kani ukoma abalaphi bendabuko sebabiza imali engaka kani imali le ibuyaphi? Indaba imali le ebalaphini bendabuko ngibona ngasuthi imali le ngathi especially wona ama fly by night layo imali abo they just charge and yazi bayibiza ungakholwa nokuthi ibizwe umuntu roberega ngabantu. Ya inzimanyana ngoba ake ngithi ngibeka umzekelo uyafika emntwini umuntu akutshela athi ngifuna 5,000 nakathi kuwe athi ngifuna i5,000
i-5,000 iyokubuyaphi njengokuthi nakho ugulela mntwana uphakathi kwenyanga umntwana uyagula uyakuye ukuthi uyokufuna isizo njengokuthi 5,000 iyokubuyaphi 5,000 phakathi kwenyanga ngapha izidingo ziningi zangendlini iyoba yimali ebuya kuphi ngoba mina ngendlela engisukisa ngakhona ukubiza imali eziningi ngokuya ngami mina akusesebulaphi kwendabuko lapho sekunobugebengu hlangana lapho umuntu lapho sekarana ibhizinisi ngoba lapho akasabele angeke wabiza umuntu imali nawe engeke wayikhipha nje ngesakho isikhwama uyinikele omunye umuntu. Akhe ngithi baba uMahlangu ngiza kuwe kunomuntu okurecommendileko kimi wangitshela wathi ugulelwa mntwana lo mani mina ngakhe ngahelebheka kubaba uMahlangu kho uye kubaba uMahlangu ngiyafika kuwe baba uMahlangu uyangibona ngimntu wabantu nangithi ngimntu wabantu uyabona nokuthi neyokuthi ngikunikela i-5,000 leyo i-5,000 akho uzoyithola provided ngingakubhadela kancane kancane mara nje isimo engicalene naso ngigulelwa mntwana ukuthi into ezokubaluleka imali kunokuphilo bomntwana. Impilo ezokubaluleka imali isingamuva ngoba imali impande yesondo kaningi nawungumelaphi wendabuko lapha ngokuqiniso umuntu noma uza kuwe ngiphatha imali umhelede kwazi ukuthi usindise lempilo yalo mntwana aphile then kuzaba kuye provided ukuthi nasele abe right umntwana uza kuba kuye ukuthi uyabuya akhumbule emuva noma uyaphambili. And then ama-fly by night like wona nidlula njani ngawo ngoba nje sekunezangoma ezinye esingazaziko umuntu animazi nokuthi wathwasaphi wavelaphi umulaphi wendabuko nangukhona uyi-fly by night wenza imali is on business uyazi ukuthi nakafike endaweni yasesiyabuswa kwakhe kwaChubushiri bambuza bathi why ungayokulapha eMalawi wathi South Africans love magic fike endaweni siyabuswa awaziwa umuntu umlaphe ndabuko abantu beza ku net noceda ukuba scam abo 5 million whatever million khona bakubonaka ukuthi uyi-fly by night labo bantu labo kwenziwani ngabo ekugcineni. Labo bantu kaningi abanokwenza into ezinjengalezo kaningi yilaba emhlotshana laba abavela ngaphandle lapha bavamile ukuyenza into ezinjengalezo. Ngike ngezwa ngathi sekunehlangano esavuswako iyahlanganiswa ukuthi laba abantu abavela ngaphandle kuyokumele ukuthi bakhambe ngoba sebemba imithi ukudlula thina abelaphi bana ekhaya. Okay. Sinogogo Skhotheni baba Mahlangu. Sinogogo Skhotheni baba Mahlangu, she's a South African. Sinogogo Skhotheni utshela abantu ukuthi yena kasenza u1 no2 no3. Abantwana abathwasisileko bathi gogo uthi thina senzeni uthi I don't care. Uthwasisile. Uzokutshela abantu ukuthi wena awusangeni lapho because you've reached your target imali oboyifuna uyenzile wena uzokutshela abantu ukuthi wena usekho lapho. Ngiba ukubuza uthi akasekho sinjani akasekho enyangeni ugogo Skhotheni akaseseyinyanga akasafuni next emhlanganisa nobunyanga nobungoma mzalwane nje ugogo Skhotheni. And Waring Party Mahlangu ngalokho kuvezwa ngumam Jason uthi lokho benginenzisa khona it was a lie bekumamala ayikho into enjengaleyo aveze athi ikuku iyadliwa ayizihlanzi izono zomuntu ayihlanzi ibhadi whereas
lo muntu begade ahluphekile uyile wageziswa ngayo igugu leyo. So now today siyavezelwa ukuthi that was fake, that is actually fake. Sivezelwa liSouth Africa ingasiwa ngaphandle. Hayi wangaphandle wala ekhaya. Ngiyamuzwa ke umbuzo wakhe. Ize nakuthi idlozi lakhe liyaphila ngeqiniso. Uzalwane lokubake uzobraga mara angeke afike kude. Mara nangabe kuthi bekafake umnyanga lo uzokubonakala. Okay. Mahlangu akhe ngibuze so ngivezile nekuthomeni bonyana ngizonande ngiza nama follow up questions from emibuzweni esuka ku panel. Umam Jason uveze indaba yokubana uyafika nomntwana nimbize imali engange 5,000 and then akanayo mhlambi imali efana nalezo and so forth. Ekuthomeni apha ke waveza indaba ye association noma mhlambe akhe ngithi lani affiliate khona lani phethwe khona umbrella. Kune umbrella njengenyanga kune umbrella enphethwe ngaphasi kwayo. Am I right, am I wrong? Right babomnguni ikhona iumbrella esiphethe ngaphasi kwayo okuyithi lesibongo. Okay. I-taxi rank yesiyabuswa. Ama-taxi manengi hle endlelena. Lama taxi la yakwamnguni ukusuka esiyabuswa ukuchinga emachirini 10 rand. Yakwamahlangu ukusuka esiyabuswa ukuchinga emachirini 10 rand because that is the price esinikelwe i-association ngilabo abasiphetheko ukuthi indlela le ukusuka la tot lapha ikhanjwa ngale mali. Kanjwa ngale mali. Yeah, kamare singaba 100 erenkeni. We are charging same amount for a certain distance. Ukusuka la esiyabuswa ukuchinga emachirini yi10 rand. Sichacha leyo sonke ngombanyana kuyimali ephume ngaphakathi kwalabo abasiphetheko ekuyi-association irenke. So le i-association yenu ayifinyeleli ekutheni icho ukuthi ukuhlola kule randa ukwenza nje kuyile mali ukubethela umuzi kuyi2 rand ayifinyeleli lapho. You just name the price ngendlela ofisa ngayo wena mhlambe uzimakaphele wena and so forth. Le thina esiphetheko iyafinyelela ekutheni ikubekele ukuthi into so imali engaka into so imali engaka into so imali engaka. Bethi usuke sekuba semntwini ke nasele mhlambe sele ayedwa kuphela udecide ucabange njani mara yona iyasibekela. Are you allowed ukucabanga njani ukudecide njani? U-affiliate ngaphasi u-affiliate ku certain body. Ayo ungiphindela umbuzo. Uvumelekile bonyana unga decide ngendlela ofuna ngayo ukuthi hayi mina ngicabanga ukuthi ngingezelele 2 rand ngicabanga ukuthi ngingezelele 3 rand. Uvumelekile bonyana ungakwenza lokho na whereas kuna la uphethwe khona la unikelwe khona ipraise. Awukakavumeleki nakancane. Sele ukwenza lokho? Sele ukwenza lokho kuliqala inbomo. Kubani? Kuliqala from la uphethwe khona ngoba angeke ufune ukuthi wena ube ngaphezulu ngokwamanani ngenxa yokuthi uzidecidela wena ngoba labantu bezakithi bahluphekile. Ngiyakuzwa. Mahlangu akhe ngibuze so. Ungumahlangu ngeVaterfala, ngingumnguni ngeThabana, sobabili sibelaphi bendabuko. Njengoba utsho ukuthi nasiphethwe endaweni yinye sobabili siyahlangana ngamanye lamalanga mhlambe kunemihlangano into efana nalezo and then uyazi bonyana ngisebenza njani ngiyazi bonyana usebenza njani uyazi bonyana ngichacha imali engaka ukwenza into nje edlula imali lesibekele yona i-association. Uthini wena ngalokho? Do you report me ku-board ukuthi umnguni noma umkhulu umnguni
uyachapha wenza 1 2 3 engasise endleleni efaneleko. Babomnguni angakavumeleki ukuthi ngilakuripota ngoba angithi angazi ukuthi yena usuke aqaba ngenjani. Mara okay Mahlangu no kulungile. No Mahlangu ninetshijini eziningi njengoba utshilo. Akhe ngibuze before udlula lapho Mnguni. Before ungena sesibuze ke ngibuze emprice na. Usese lapho Mnguni. Jesi ngithi ngizowubuza umbuzo lo wangiphamba. Sekurehe. Alo Mahlangu ke ngibuze so nginelungelo kangangani nangimguli ukuthi man ngifika kwaMahlangu ngiba ukubona iprice list yakho ukuthi ijabe njani ndake ngaphambi kobana ingene ilungelo lingangani umbuzo sibile ngikuzwe ukuthi na umlaphi wendabuko usibereki alona usibereki ukuthi kunomro okuphetheko ongumngoma lo nguye ukutshela imprices ukuthi uchacha imali engaka namkhana usuyavuka uzicabangele na alona ngabe nguye uzitshela iprices kuyenzeka ukuthi zikhuphuke every month or zikhuphuka after unyaka or kosi ukhambo yokubuza ukuthi ngingakhuphula na. Hawa mkhulu akwenzeki ukuthi ungakhuphula every month. Akwenzeki ngoba nokhuphula every month isoba ngathi sorana ibhizinisi. Awusasebenzi umbereko wedlule. Akuvumeleki ukuthi ungakhuphuka inyanga nenyanga. Akuvumeleki uzokutshelwa ngiloko ukuthi nje ungakhuphula inani. Utshelwa yibhodi or utshelwa ngilokuphetheko ongumngoma wakho. Uzokutshelwa nguye lo okuphetheko lo ngokuthi nje inani lakho ungalingeza. Akusikuthi unyaka nonyaka nakuthoma unyaka omutsha iyakhuphuka nakuthoma unyaka iyakhuphuka ayisinjalo. Okay. Alo nginelungelo kangangani ngimguli. Nangifikileko kwaMahlangu ngithi ngiba ukubona iprice list yakho. Ngaphambi kokuthi ngihlole, ngaphambi kokuthi ngithi ngibethelela umuzi, ngaphambi kokuthi ngithi ngingenzela okuthize. Nginelungelo lokuthi ngiba iprice list. Unelungelo elikhulu eligcweleko. Okay. Alo nangabe mhlambe ngithi ngifuna ukukhiphisa umntwana ichachazo. Ngifike kuMahlangu athi 350 khane unyaka opheleko ngathi ngiya kumgwezana ngamthola yena wangichacha 150 nginelungelo ukuthi ngiphokompere ngithi awa man Mahlangu umgwezana wangichacha imali engaka ngiba ukuthi ungichache le engachachwa nguye. Umgwezana wakuchacha imali engaka uba ukuthi ngithathe le wayichathwa nguye. Iye. Hawa ilungelo elinjalo mkhulu lokuthi uthathe ikomo yalamhlabe uyicompare naleya kaMgwezana alivumeli ngoba angithi uthola ukuthi uMgwezana naye unendlela yakhe abereka ngayo noMahlangu unendlela yakhe abereka ngayo. No ngiyathokoza Mahlangu ngikuzwile. Ngiyathokoza. Lothani Akwande nivukile ekseni sigezwe ngikhaya. Nginombuzo concerning imprice lapha sisisekhona asikisi ukungena emlonyeni mphathi wethu lapho hosta yethu ne. No, it's okay mom. Ubaba ngisaba umbuza concerning imprice leza cause nangabe uyaya emntwini uyokuhlola mhlambe uyokuhlola or uyokulapha angitsho sifika sihatsha amathambo lapha then nasiqeda uhatsha amathambo kunabanye efane baguqe ukuthi bawahatshe kwesithuba bathi ngiba ukubuza iprice kaba phasi. Iprice khe ngingena Ungiphindele wona umbuzo gogo. Bamahlangu ngithi mina nangabe uyakhamba uyokuhlola or uyokwenzani khona nengabe uyokuberekisa izinto zamathambo nanoma kuzi izinto sesithi uyokuhlola nje sisithathe ngobulula ne then uyokuhlola sona afika uMahlangu abetha amathambo akhe then athi ngizokulapha or ngizokunikela intwanyana ipengwanyana ukuthi ulaphakale mhlambi net lokho nje ukuthi ikoma kho yoba imalini baba Mahlangu and then abuye uMahlangu athi ngiba ubuza kabaphasi ngoba ngingazenzeli abuye abetha amathambo la and then bese bamupha imprice.
uke wahlangabezana nesimo esinjengaleso gogo? kanengi baba Mahlangu. Azikhahle kuthiwa thi ngisabuza iprice. Azirhatshe phasi athi angizenzeli. Ngiba ukubuza ukuthi ikomakho bafuna malini. Ngoba inrezi inkinga ngisho azilingani baba Mahlangu. So abuyele emathambeni abuyele kibogogo athi bogogo nabo bamkhulu nangu Andreas. Sele senimkhuphele ukuthi uphethwe ngilokhu nalokhu nalokhu ene ngiyomlapha ngendlela esona sona so. Ngibone ngiphi ukuthi ikoma ngimthathe malini. Ngithoma noyizo ngiyayiluma ke leyo ukuthi yahatshwa Baba Mahlangu nomuntu Ngiba ukungena. or unabo Okay, ke simlinda qede. no umuntu unabogogo baba Mahlangu no nabogogo or unesithunywa esithize esikuwe ukhona ukubona nekabetha amathambo lawa phasi ukuthi abogogo bakulimazela kangangani bakulimaza kangangani bakulimaza sinjani ekutheni a-check ikoma khole ukuthi yoba imali. angitsho uyayi-check ikomo le and then mhlawumbe nengabe okay sengithi mina ngikhamba nosesijason sikhamba sisibobabili nje and then asikhamba sobabili nje nekabetha amathambo la thola usesijason lo ngimo nekinga mara usesijason lo mhlawumbe unenithunywa naye zakhe ngendlelayo akhona ukubona ukuthi abaphasa babathi no ikomo ethu thina ukukulapha ubulwelo lobo okuphetheko or lokugula okuphetheko sizobetha 1.5 Lokubetha 1.5 nobabili noma phezulu kwakho. Kwalo Mahlangu oze ngumraro ithi ngiulethe kuhle mhlambe amzwani Mahlangu udade uchinga ngakuwe ngomraro ahlangabezana nawo mhlambe ngokugula okuthile and then uyazirhatsha ngemva kobonyana uzirhatshile uyatsho ukuthi okay mhlambe umraro wakhe ubonile kodwana no uzirhatsha kwesibili ukubuza ipraise kwabaphasi ekutheni kufuze umchache imali nofana inani elingangani after sewubonile bonyana ukugula okumphetheko ngokwani nofana umraro ahlangabezana nawo ngenguphi kuliqiniso kangangani ukuthi kuyenziwa lokho ngilokho akubuza ukuthi ipraise le iqalwa ngamathambo la iye mina babumnguni ukuba ukhuluma iqiniso ngiyathoma ukuyizwa ngiyatoma ya yitsha Mahlangu kukhamba khona ngiyatoma uyizwa ke kunengi baba Mahlangu kunengi la uthe kuhambe napha ukuhamba uthola abanjalo bangazicabangeli umuntu athi khonje ngendlini apha mhlambe ngijoda ngepuphu nani kose ngiyokubhadela installment seTV athi 3000 ubuza bogogo ngitsho ukucontrola bogogo and abogogo bombezela nokuthi kose ungilaphi ngani hayi ukuthi wena uzozicabangela ukuthi kose uhlanganisa iswigiri nejoko then ungilaphe abogogo uyobabuza ukuthi kose ungilaphe ngani kose ungilaphe njani iya ngitsho wena uzithunywa emhlabeni ukuthi uzokulapha abantu uzokulapha isizwe uthunya bogogo ngisho ukuthi uzokulapha isizwe so angeke uzicabangela ukuthi wena kose mhlambe uMahlangu nengabe umuntu wendabuko and then bese qedala uzozicabangela wena ukuthi kose ngihlanganisa iswigiri nejoko then ngikhona ukumlapha uNandreas kose ukuthi ubuyele kubogogo babuza ukuthi uNandreas ngimlapha njani phezukobulwelo ezengabo or phezukokuthi mhlambe bamhlangahlanganisa ihloko ngiyomlapha ngani ngoba mhlambe ngenzeka ukuthi ufake isango thina isango kwaNdreas siyibheni mina ngiyazi ukuthi gogo indawo la uyazikhatha kwesibili uziphendula lokho la ufuna imbengo zokuthi ngingamhelebha ngaziphi imbengo leyo ukuthi ikoma ke iba ngangane angiyazi ngisaba uMahlangu mhlambe angazi or ngizabe ngithaphile akhabuzisise uzoyithola ngiba ukuba nomfakela kancane komo ibuzwa ngamathambo yeah gogo ngiyathoma uyizwa mna wamugobela azange angithubise leyo angiyazi siyathokoza kunasiluma siyathokoza Mgidi ngemva komgidi sizokuthatha udadewethu ubusisiwe ikhona baba Mahlangu
ngithini ngesigodlweni engikiso iyenzeka la ngiphethwe khona nami ngifunde lokho kuyinto ekhona kusinto engithoma ukuyizwa nguNasiluma ni. Okay, angithi babomnguni wena babomgidi la endabeni le ungizwa ngithi mina angiya leyo ukuthi ikomo iyachekwa ngamathambo ngoba angithi impande lezi azifani. Khona uqinisile uyafika uNasiluma nakafika kunakagula nje uyangena ngendumbini ngiyawarhatsha bengiyamtshela ngithi no ukugula kwakho ngulokhu nalokho. Okay, ngibuye ngiziphendule amathambo lawo nangiceda ukwaphendula kulapha kuyokuphuma khona impengu ekufanele ngiyomlapha ngazo. Mangicedako ngibuye ngizirhatshe ngithome phasi ngithi bogogo nangu lo mntwana seningilayele ukuthi bonyana ngiyomlapha ngaziphi impengu, so njenganje ngibawa ningikhombise ikomakhe bona ngingambulalela kuphi phezu kokugula ahlangabezana nakho bese bona-ke bazokuvezela bazokuthi ukuthi awa ekuguleni okumphethe kuNasiluma loya imali ikomakhe ingaba ngange-1,000. No yona ngendlela ileyo ngakhona babomgidi ngiyayizwa mara angithi mina ngiyazama nje ukuthi ngicacise ukuthi impande zikhamba zihluke nazifika phambili lapho azifani kangangokuthi angithi nefundiso esifundiswe ngayo imfundiso zethu azifani zikhamba ziyahluka phambili nangamawa esilawula ngawo akafani amawala ayahluka nakafika phambili lapho sikhulu. Ngikuzwile mina babuMahlangu. Mahlangu siyathokoza Mgidi umfakela kuyavela bonyana nawo abanye benza lokhu those are part of the challenges abalaphi bendabuko enhlangabezana nawo ngiyacabanga ngoba ngale umuntu uchinge wamenza so namhlanje udecide ukuthi aye ngapha abone kungenziwa into efana neyangale and then bese ke kusukuma umbuzo kuye ekutheni kuba yini bangenza into efanako kuthi ukuthi mhlawumbe abangenzeli into efaneleko and so forth. Those are some of the challenges which you guys are faced with. I understand ngendlela uyiletha ngayo Mgidi. Sesibusisiwe imbuzo lengathi seyandre emnengikhulu mara jama ngiphungule kancane. Wokuthoma umbuzo uthi kubangelwa yini ukuthi inengi labodorhodere abakhoni ukutshela umuntu ukuthi isifesi awa asifuni thina ni sifuna ukuthi uye ekliniki and then uthola ukuthi yena ufuna ukuziprova ukuthi yena umuntu loyo angamhelebha ekubeni umuntu loyo akadingi ukuthi akadingi lezi zesikhethwezi udinga leza zabodorhodere ngale ekliniki. Angazi ukuthi ngamlinda ukuthi aphendule or utholile umbuzo Mahlangu. Ngutholile mara angawutholanga kuphelele ngiba ungiphindele wona ngixolele. Kubangelwa yini bonyana ngize kuwe Mahlangu ngimuntu ongakaphatheki kuhle nangifika kuwe uyabona nawe ukuthi lobu bulwelo obungiphetheko akusinge bakho khabo lakhona kufuze bonyana ngiyokubona abelaphi besikhuwa ngaba sekliniki ngaba kwa doctor ngaba sesibhedlela kodwa ungafinyeleli ekutheni ungitshele wena ekutheni ukuthi man kaze ngeke lobu bulwele obuphetheko akusinge besintu ngebesikhuwa kubangela yini bonyana ungakuvezi lokho. Ngibuze kuhle dadwethu. kamnandi khulu. Ngiyathokoza. Kubangelwa yini bonyana ungawuvezi kuya ngokuthi loyo muntu oye kuye umuntu onamaqiniso kangangani abanye uthola ukuthi mhlambe uyasaba ukuthi akukhulume omunye uthola ukuthi mhlambe ubona ngathi ngathi kuwe athi khambe eklinika uzokhamba mhlambe umkhulumo ukuthi hayi inyanga leyo ayizabe indaba zayo kanti ukugula nasidinga eklinika umuntu uyamtshela ukuthi khamba uye eklinika.
yokurana nekinga. Right. Before ungena sis, mara nakumahlangu ngigula ubugulo beclinic. Ngiyakuzwa uyaveza ukuthi kubangela ukuthi mhlambe awunamaqiniso into efana nalezo okanye umuntu lo uzokukhamba sithi lo muntu lo akawazi umsebenzi wakhe ngombanyana ungithumele eclinic. Kuthini kuweke individually nakungiyaphela mahlangu nginobulwele bentumbantonga for example ngiyaphela wena ungitshela bonyana kufuze ngiyokuthwasa kuthini kuwe ngokubalekela ukuthi ngiyokukhamba ngitshela abantu ukuthi ungiphekelele uthenga ngiye eclinic khona babumnguni akusiyinto e-right ngoba nawukhulumela endabeni le yokuthi kuyokuthini kimi angithi abantu aba kuya ngokuthi wena amaqiniso uwahlalisa ngendlela yakhona na. Abanye ngiba uphuma esihlokweni kancane, abanye uthola ukuthi sibelaphi ngendabuko mara abanye sibelaphi ngendabuko ukuthi sinamandumba mara sese kunabanye abathatha ukunyanga lo babenza ibhizinisi. Angazi yangizwa ngikuzwa clean abathatha babenza ibhizinisi ngoba uthola ukuthi lesinye isikhathi umuntu uyafika umuntu siphathekele ukugula kokuthi ngathana uya eclinic umuntu amtshele athi uhlutshwa lidlozi kosakuthi uphethe ethamu leyo muntu lo uthatha uyokunikeza amakhambi okumpethela ngezinto zamadlozi imithi leya imhlangahlanganise wese kwesinye isikhathi imhlangahlanganise wese kwabe ngathana wena into uyi-avoide kwesithomeni wathatha utshela umuntu abantu lo umthumele eklinika ayekwenza izinto ngendlela yakhona efaneleko. right mahlangu ungena kwakhe uzibonele ikomo ukuthi ngathwasile. uzwakele umbuzo wesibili dadwethu. Umbuzo wesibili mina ngathi mangisakhulako bengazi ukuthi umuntu ongenwa mumoya wobudohodere uyalahleka ekhaya. Mara nje into sekubonakala ukuthi sengiyalungisela ukuthi ngiyaphi ngipaka ibhege ngiprepare ukuthi nje awa ngiyakwamnguni ngiyokuphetha khona. Kuliqiniso kangangani ukuthi ubudohodere obo ngebeqiniso ori ngebe fly by night? Ukuthi nje uphakelwa ibhege ukuthi uyala ukuthi uyakwamnguni. Angikubethele wona mahlangu ngaphambilini nakakhulako ukhule abona bonyana umuntu nakayokuthwasa athwasela ubunyanga nofana akuthwaselako bekalahleka ekhaya kodwana esikhathini esesiphila kiso njenganje uyazi ukuthi ngen30 ngichingapi uyapaka uzipakele ingubo zakho uzipakele impahla zakho nenge mhlawumbe uphathe neskaftini uchinge la kuthiwa uyokuthwasa khona akusenzeki njengalokho ekuthomeni la umuntu bathi ulahlekile khona sewuvumbu ngokuthi sewuthwasile nofana soyinyanga into efana lezo. Okay ile ngibawa ukuyiphendula. Iye. Endabeni le yokuthwasa amathwaso la akhamba babungula akhamba ayahlukana ne ngoba uwaqhaza kwathathu. Okay. Akhamba ayahlukana ngokuthi ngiyamuzwa usese athi umuntu bekavele anyamalale alahleke. Okunye uthola ukuthi unyamalala njalo uyalahleka uyokuthwasa mhlambe kingithi emanzini. Angeke layezela thina ngiyazama. Uzokwanavela nyamalala khanda. Ingamazi ukuthi into le usesingiyamuzwa ukuthi yena ukhulumela endabeni ngoba uthi abanye baphakelwa amabhege ukuthi ngelakhe song ngiyakhamba la endabeni le uphakelwa amabhege bese angithi nakakhamba ayokuphetha ngidele kwabe abadala bakhe bamkhombile ngisho ukuthi la uzokuthola khona ihelebho endaweni yini. Akazi yangizona. Ngiyakuzwa bamahlangu bese ke masibuyele emuva ngithi uthi abadala kumele bamkhombise ukuthi uyakuphi. Basa bamkhombizela ukuthi umuntu ozokulungisela unjena nje.
bese naye umuntu lo la ayakhona uyaboniswa ukuthi kuzokuza umuntu so la yakhona bazomkhomba ambonisa ukuthi nomuntu ozawo sona. manje nabangangikhombisa endaweni errong ngoba abodorhodera banje ngathi iqiniso abasanalo nase afike lapho uyakhona ukungijikisa ukuthi awa jika awukeze endaweni erehe. Mama ngingazi ukuthi bangasijikisa na ngoba nje awuphuma nje elayinini kancane nje esikhathini esithiso into enginotisileko angikhulumi iinyanga eziyabekile esikhathini nje esiphila kiso iinyanga mosi kunephutha ebakhamba balenze kokuthi umuntu nakafikileko uye nanoma sengekho umuntu uphethe indlebe afika aphethe indlebe instead ukuthi wena umlaphe indlebe leya bamlaphe indlebe leya bamtshele ukuthi wena uhlushwa abantu abadala so kanti kwesinye isikhathi umuntu abantu uziphathele indlebe kuphela lapho kuhloga iqiniso lokugijimisa imali kungakho iqhaso lamalanga la uthole selibangathi abantu bayaligxeka ngenxa yalo yokuthi kungendlela abelaphi abaningi esele benza izinto ngakhona ngoba akusiwo wonke umuntu okumele ukuthi fanele athwale akusiwo wonke umuntu mara into engiyibonako ezibabogobela bamalanga la umuntu wafika yathwala. Alright, angikubambe emlonyeni isikhathi sethu sesidliwe yinja ngizokugijimela kundaba ezitha usomaketani lapha and then ngemva kwakhe ngizokuthatha usesana engicabanga ukuthi naye bekangakakhulumi ene unombuzo. Mahlangu embuzweni ebekade ubuzwa kudade njenganje ngikuzwe ukhulumisa ukuthi nawufika la uchinge khona uthi bakhombise khona uzokujikisa of uzokwenza nangabe mhlambe akusiku lapho uthunyelwa ngubani kani kuhle la kumele uchinge khona ngoba udade uthi ngizokwazi ngani ukuthi ngikho la ku right nangifika lapha nangaba kusuye uzongidlulisa na. So umbuzo wami osukumako phezukwalesi statement sakhe ukuthi ngubani okuthumela la kumele uyokuthwasa khona ozokuthumela la kumele uyokuncedeka khona baba Mnguni uzokuthunyela nguye lo ozabe akuthethe ngaleso sikhathi laba idlozi leli ezabe liphethe ngilo ezokukhomba ukuthi ihelebho ozolithola endaweni leyo. Okay, so awuthunyelwa imlaphi wendabuko nofana khe ngithi inyanga awuthunyelwa inyanga awuthunyelwa lidlozi awuthunyelwa inyanga awuthunyelwa idlozi lapho. Then in answering you sesi lapho kusho ukuthi iclear angekhe lidirect emangeni ngamanye amagama angeke la direct emangeni angithi lifuna ukuthi wenze into right nebungiko. Thank you mndungu tatwethu ngicabanga bonyana imibuzo wakho iphelele kwanje. Acha mangiyikhadi ngizambamba ngenye inyanga. Okay, ndaba ezitha somaketa Sithokoze nginilotshisa nonke nivukile. sihlwile sikezwe ngikhaya. Sithokoze. Mkhalangani indaba enkulu isemalini man. Ngijama noma lapho uMam Jason. Indaba enkulu isemalini kuhle nangicalako la. Ukuthi nakuthoma lapha ama list lapha kuba nama list price. Inkinga yathoma lapho. Kuhle ngesikadeni na uye emntwini olaphako bekafika kulaphe ukhambe then uzokubuya muva uzomthokoza ngaloko uzabe ukuphethe wena. Nangabe imbuzi uzana embuzi nangabe imali kuya ngokuthi wena uphethe kangangani ngesikhwameni sakho. Mayile evela nje hayi sekudlelezelwa abantu. Umbuzo wami sokuthiwa kungaberegiswa lento yakade ukuthi umuntu bamlaphe uzothi nakakhambile nakalaphekile abuye ngamandla akhe yena athi ukuthi no mina ngizokuthokoza ngalokho enginakho. Nakade bebaletha imbuzi omunye nakabuya aletha imvu omunye nakanemali akhiphe yona imali leyo kuya ngaye nedlozi lakhe ukuthi limuphe kangangani. Le amalist le ngiyo indaba enkulu ngisajame kiyo ngiyazwa kuyakhulunywa mara ngisajame kule ndaba yamalist ngiyenza ukuthi kugcine kuba nobutsotsi obuningi ekhethwa. Yayibona umbuzo wami so lapho ukuthi komu bangaberegisi isikadeni ukuthi umuntu nangabe yamlapha umuntu nafikile angeke wamjikisa
Afile ufikile mdele umbereke lo muntu umlaphe akhambe uza kubuya ngekho abaleka angithi naye uyazi ukuthi idlozi lakhe lamthumela lapho mdele abuyele noma sekarehe sekapholile mdele abuyele ayokuthokoza lapho ngithokoze Ndaba ezitha mndungwa umbambile uMahlangu. Ngimzile ubaba uSomaketana. Oh yes, yeah, uveza ukuthi kuba yini kungasetshenziswa the old system. Ikhambiseka kahle. Yeah, leyo kobana uyangilapha ngemva kobanyana ungilaphile nasele ngijabulile le nakumi ngivela ehegeni kwakho ngirage inkomo mhlambe ngizokuthokoza. Uvela uvele Iye, whatever price I'm bringing kodwana kuzobe kubuye ethandweni lokuhelebheka ngihelejwa nguwe. Ngiba ukuphendula la endabeni le yama-price. Endabeni le bakumuntu yama-price angeke ngitsho khulu ngoba ikambiso le esibereka ngayo sibabantu ayifani. Kungakho ngithi mina endabeni yama-price sekusemlini ukuthi umuntu ubereka njani mara nangabe ukuthi umuntu uyaziseva uyasazi isitoro sakho uzamtshela kuhle umuntu ukuthi mani ngibawa ukuthi ngikuselede sonasonasona wena uzoqalisela izinto zami ezingonakho then ukhamba uzazibuyela yini. Okay, no, Mahlangu ngonobangela wesikhathi sizokuhamba bese-ke siyayisonga kodwana ngaphambi kobanyana siyisonge sizokuthinga ku-Sesana 430 sithinga kuya akhe ngidobhe nakumbuzo phasi Mahlangu udade uHazel Kumbuza Mahlangu uthi allo elistini yalokhu okubhadalwako nenge mhlambe ngilatshwa amadampi wamabhiya angena ngani lapho. Nofana ke ngithi utshwala kungena ngani lapho ukuthi yowulethe i24 yotshwala obuthile yowulethe i24 yotshwala obuthile yowulethe ibhodlelo elinje kungena ngani lapho esintweni nofana ke ngithi bezimini emadlozini nase nichacha nalokho. Endabeni yamatshwala kuzaba nzimanyana ukuthi ngiyiphendule ngoba iyona siyayibona kaningi yenzeka njengalokho Mahlangu sokukhulumela kude nombhobho. ukudele Yeah. yamatshwala isektori mina angazi mhlawumbe indlela nabo ababereka ngayo mara mina ngakimi angiyibereki njalo ngendaba zamatshwala zanzana. Kaningi ngokuyibona kaningi nawuthola ukuthi mhlawumbe njengabantu laba abathwasisako uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uyamtshela umuntu ukuthi kufuneka utshwala obunjena nje. Leyo kaningi ekwelapheni kithi ayenzeki. Lo bamtshelako ukuthi kufuneka utshwala obunjena nje kufuneka for ini. Nabathi kufuneka utshwala obunjena kaningi ngiyane ngiyibone kaningi ebantwini abathwasisako kaningi kungibo abanye babanikeze amalithi ukuthi kama uthengelwe nje mara la ekwelapheni ngisengakayiboni mina. Okay, no kulungile mntungwa. Sesana ungogqi Lotshani ngendlini nivukile? sihlile sikezwe ngikhaya. wena Basithokoze ngibawa ukuphuma kancane esihlokweni nedi ngembizo emibili esihlangahlanganisako kancane nje asebelief. Umbuzo wami wokuthoma ulapha ekuthenini sikhanjelwe ngubaba ekhaya so siyahlubula i-weekend esiyakiyo le. So umbuzo wami uthi lokha nakuzokuhlatshwa imbuzi sizogeza ngembuzi sibantwana inyama yembuzi le isiwaphi? Then umbuzo wesibili uthi ngoba ubaba alele so impahla zakhe zabiwa nini? Zikhitshwa nini? Ngazi ngibawa ningidlulise kancane lapho ngoba siyahlangahlangana kancane. Usasami uthi yena ekhaya kwakhe
umuntu wabagezisako wabatshela ukuthi basho imbuzi abayidli wayithatha imbuzi akhona. So nje uHari uthi nakugezwako thina abantwana ngeweekend sigeza and then kuzokamara sikhiphe nempahla zakababa mzabiwe somarklari. No ngifuna ukuthola iclarity lapho ukuthi singakhe singenza into ezosirara kusasa. Ngicabanga ukungena emlomeni kancane. Sesi udade uthi wendrila ngithi. Wendrile iye. Manje angathathi isiko langale ekhaya kwakhe azokufuna ukulenza ngapha ngekhaya la suka khona. Yena ngale ekhaya kwakhe kumele afunde isiko lekhaya kwakhe, angathathi isiko lekhaya kwakhe alilethe ngekhaya emuva. Ngoba ngithi uphumile yena ekhaya. Iya uphumile yena ekhaya sisi. Bengibawa neduku ukungidlulisa lapho ukuthi usesi angathathi izinto zakwakhe azilethe ekhaya. Okay, ngiyathokoza sisi, ngithokozini. Mina Sisesana. imbuzi. Akwande ma. Okay, before ungena Mam Jason, ubaba Mahlangu kuba uphendula endabeni yembuzi. Ngiba uphendula endabeni yembuzi. Lapha endabeni yembuzi urongo ukuthi uyithathe ukhambe nayo imbuzi ngoba imbuzi ekukhambeni kwakho nayo akukho right. Le mbuzi mina ngokwazi kwami ngazi ukuthi imbuzi la ihlatshweko iyogeza abantwana emzini. Fanele ukuthi inyama yakhona idliwe babantu abakhona ngaphandle kwabantwana laba abazabe bagezwa. Bona akukafanele ukuthi bayidle. Akamele ukuthi inyanga ikhambe nayo. Fanele ukuthi bangageza imbuzi leyiphekwe, ekuphekweni kwayo idliwe yilabo abantu abazabe bakhona beze bazokuhlangela. Nina laba bekhaya engigezwe ngayo imbuzi le aniyidli nini. Yes. Alright, ngiyathokoza baba Mahlangu. Uyibethe khona baba Mahlangu, thank you. Siyathokoza bakwethu sifikile emaphethelweni wehlelo lethu ebusukwini banamhlanje simndungwa sikuthokozile kwamambala ekutheni Nguni jama Nguni Jama. Siyasibona isikhathi siyasibona. Empahleni Nanzi impahla zakababa. Kusibekezeleni kade. empahleni zikababa isikhathi sengiphindile Azikaphumi. empahleni zikababa ngicabanga ukuthi Mahlangu uthe uba ukuphendula yembuzi mgidi akhe ngikuphe emsokhethi kuphendule impahla. Yempahla zakababa kuyinyanga dade sekalelo baba. Iye kuyinyanga nje sekalele. Okay dada awakunakinga ngoba inyanga seyihlangene ngolwazi lami njengokuba niyokugeza ngembuzi maniceda ukugeza senigezile nonke impahla zanizozithatha nizikhiphele ngaphandle mhlambe ehodlweni apha abomna before bayokukhetha abomna kwenu nabosongwana senithathe njengoba umuntu anigeza ngalokho anigeza ngakho kwembuzi sika azifuke kancane angazifuki khulu ni sekazifuka-fuke. No sizabe si-wrong thina nasithi impahla ezikamare zabiwe umama nakahlubulako. Kuzobe kungasi-wrong nalapho kuzobe kuyinto ehle khulu. Alright, akunakinga Sihlala unyaka mgidi. Unyaka. Kuhle kwesinye isikhathi. Ngoba ungena lapho sesiJason bathi impahla zomuntu oleleko nesele alele ekhaya naniloko nizibekami ziyahlola zizodwa awuzibeki unyaka wonke. Unyaka. Inkinga ngileyo. Okay ngiyathokoza ningidlulise. Unyaka mude khulu. Uma ngenzeka ukuthi ahlubule uma uhlubula ngonyaka ngisho uhlubula ngonyaka angaphasi komhlaba bese nizibeka obvious nozibeka isicubudu and isicubudu sesisodwa siyahlola ziyara. Akunakinga ningidlulise kuhle bakwethu ngiyathokoza. Ngone bese senembuzwana eminingi aphembuzi Mahlangu ngiqamile nami bengisesenombuzo bese ngiyavala Mnguni amezwa ngokuthokoza bengithokoze ngivala Baba Mahlangu bawo ukundlulisa ukuya ngapha kuba bumgidi ukuthi babumgidi ngathi ukhohle ukuyibeka kokuthi before impahla lezo bayozaba kumele kuphume angithi impahla zekhabo omkhulu
Likababa. babakhe. Yeah. Zekhabo omkhulu zazikhipha ubaba sambeka ngosondro, sazikhipha ngosondro zekhabo omkhulu. Sambeka ngomgcibelo, zabanikela ngosondro. Inhlangulo. Inhlangulo. Iya. Alright. kuhle kuhle zikhamba nesifuzi beni-right Zazikhambisa nesifunzi zona. Alright. Okay. Hey baba umnguni nizivalele yongathana senathi niqeda ngunayeni sisenembuzona noko mara. Mnengi imbuzo le mnengi Akusathwenyi. Ngathi isikhathi ipage leni elibesingakalimuka abantu abaningi. It's 13 minutes before 9. I can give you guys that. Akhe ngibuze Mahlangu. nomunye akahlomi ngamunye umbuzo ehle hlomi ngamunye umbuzo Okay, ngibawa sithume phasi ke sirage kuhle ke sizoyichayisa ngo 9 exactly. We are 13 minutes away before 9. ayinamraro Mndungwa. ngizama ukuxazulula usesi lapha endabeni yempahla ngokuthi mhlambe bathi bayozaba umama nakahlulako ngokwazi kwami impahla lezi kufanele ukuthi njengoba uthi bayogeza babantwana kufanele ukuthi bazikhiphe balokaje zakhiwe ngoba angeke kukhonakale ukuthi zisolo zibotshwe amafido unyaka wonke ngoba zizokhosta ithunzi elimnyama. Dadwethu umzwile uMahlangu? Sesa. Ngiyathokoza baba Mahlangu ngikuzwile lapho ngiphendulekile ngithokoze kukhulu. Ngiyathokoza zona sisi. Siyathokoza. Mnaka ngathi bewunombuzo? Yeah. Benginombuzo lapha ngoba mnguni asithi mhlambe siya ukufundela something njengami siyoba engineering sinikela mhlambe i-thermometer siyakhona ukuthi siyiberekise sobabili ngoba senzeni sihlungelwe for yona i-thermometer leyo alo kuyenzeka ke ngelinye ilanga mhlambe ngithwase somewhere noMahlangu uthwase somewhere ngivelelwa iproblem yokuthi ngiyagula uMahlangu nakazihatshako indrawula zakhe ngiyakhona ukubona ukuthi nale ilele ngehlangothi ngiyakhona ukuthi ngendlela angihlola ngakhona ngikhona ukubona nami ukuthi ungihlola ngendlela erehe na hence indrawula kungezakhe nami ngithwasile mara ngiphandlekile ngigulile somewhere ngiyokubawa ihelebho kuwe ngiyakhona ukuzibona nami zingakaphathwa ngimi na. Mndungwa ufunyene umbuzo? Umbuzo ngokufunyene uyabuza umkhulu ukuthi indawula ngoba akusingezakhe uyazibona ukuthi sitsho so mara akusizo zakhe lapha endabeni yendawula akithi indawula zikafana zona kufana mara amawa ngiwo akhamba ahlukane. Yini ekhamba ihlukana Mahlangu? Amawa indlela esihlaziya ngakhona. Okay. Ngikhuluma ngendlela esihlaziya ngakhona. Okay. Mnaka uphendulekile? Yeah, okay. No, ngiyamisho. Ngiyathokoza. Siyathokoza. Sweet dada. Mina bengisaba ukubuza kuMahlangu baba Mahlangu ukuthi sele ngifikile kuye ngithi ngizohlola impilo yami yakhonakala ukuthi angitshele ukuthi umuntu ongiphosako lo ngubani ngikhona ukudlalela kude naye na ori kuliqala lokho ukuthi angitshele ukuthi umuntu ongiphosako lo ngubani ngikhona umqala ngelihlo elinye nakachidela duze kwami na. Mndungwa Babongoni uyawufunyana umbuzo? Ngiyawufunyana umbuzo ngiyawufunyana Phezu kwawo. ukuthi kuyakhonakala ukuthi umtshele ukuthi ngibani na. Babongoni la insimanyana le Mahlangu ngengiyiphe lula. Akuvumeleki ukuthi ukhulume ukuthi umuntu wena uliyaza ukusigeza. Okay. Akuyibambe lapho ke Mahlangu, akuyibambe lapho. Kunalaba
ngiyacabanga ukuthi nakupanel ngangifakazela ukuthi bakhona abanye abalaphi bendabuko mhlawumbe akhe ngithi babasendaweni ethile bagide nakuceda asuke la agida khona achinge mhlawumbe ginanga umuntu ohleli phasi athi wena Sigede umbangisani uSigede. I think ukhuluma ngento njengaleyo udadewethu bakhona abanjalo ke phela siyizwe bayikhulumisa angazi noma izwa ngimi kuphela la. Uqinisile mfo umunye wangena akhamba khipha abantu abangakalungi emphakathini. Yes. So bakhona abanjalo Mahlangu ngiyakuzwa lokho ukhulumisa ukuthi kunzimanyana ngengiyiphi balula laba bakwenzako lokho baba sengozini nofana they are breaching ilo kanje icontract aba-abide ngaphasi kwayo i-umbrella. Ukwenza lokho babungoni kokuthi umuntu umkhiphe ukuthi ngegama uthi umgede kunzimanyana kangangokuthi ngoba kuyokhamba kufanele yakho impilo engqupheni umuntu nakuthi kunendlela ahlukunyezwa ngayo ngomunye umuntu angithi iba nendlela yokuthi ube nendlela yokuthi wena ungumelaphi ube nomezela khona ngokuthi azibonele yena loyo muntu loyo not ukuthi umveze straight ngegama iba nzimanyana ngoba ifaka neyakho impilo engqupheni. Nawuthi faka neyakho engcupheni ubala ubani uyakho longibani ngimi nofana uzutsho wena ifaka yakho wena melaphi engcupheni ikufaka ngaliphi wena engcupheni Mahlangu izofaka ngokuthi angithi ukugagula umuntu ngegama la ugagula umuntu ngegama umuntu loya uyoba nokuthi uMahlangu nguye otshelela umuntu ukuthi mina kunjena nje uMahlangu lo ngisibona iplan ngaye. All right. Sweet tata. Hello Bamnguni. Uphendulekile mama. Asengithi ngiphendulekile mara ngakahlaliseki kuhle ngoba mina ngokubona kwami kubalulekile ukuthi umuntu umhighlight enzelele ukuthi akhona ukusuka eduze komuntu lo omphosako lo ngoba selungifihlela ngize kuwe ngizokuba wehelebho ungifihlela ungihelebha njani ungihelebhele bomnyameni umuntu lo thothi ukhona la and uyabona ukuthi ngihlala ngiphila naye ene kuma umuntu ongilimazako mara wena uhluleka kungibeka nethi kancane emkhanyweni ukuthi baleka la. Mkiti. Babumkiti. Ngicela ukufakazela uSwidadi kancane ukuthi before ufakaza tatwethu Mkiti nidlula njani msokhethu endabeni ebuzwa ngudade le indaba ka tate inzima ngoba nami ngiyokuba sekingeni ngizokuba sekingeni ingoba ngingakudlalela ngikutshela ukuthi ngumuntu onje nanje ukuphuma kwakhe nathi naqeda ukuphuma ngendumbe lapha yokuthinga phezulu komuntu loya umuntu abhalwe lokuzibamba udata atsho ukuthi ngitshelwe umuntu onje ingoba into keyenzeka ngesigodlweni sethu sesibuya phezulu eumbrelleni sayogwetshwa ngento njengaleyo. Okay. Kuhle ayakavumeleki from ku-umbrella phezulu le. Azembelani. Thank you. Yeah. Bakwethu kusesekhona onombuzo uya 5 minutes. Hayi. Nombuzo mina ngiyo Hayi. Dadwethu. Mina bengiba ukubuza ukuthi kuyingozi kangangani kuyidohotera uMahlangu ukuthi njengoba yena ezinye izinto mhlambe uyangifihlela kafuna ukungitshela ukuthi ubaba ubusehla nguye ongathi uyangiphathaphatha yena akumlimazi na ukuthi kube nento lokho imlimaza ukuthi mara umntwana abantu lo ngiyambona ukuthi usengozini ende ubusehla nje mhlambe sekafuna ukumdlulisa emhlabeni mara yena ungifihlela ukuthi ngubusehla. Mlunga umbambile. Ngimbambile babongoni. Phezukwayo. Uthi iyingozi kangangana ukuthi
nangimtshela ukuthi uthonywa ngokupehla ya nokubana ayirhwathe ayikulimazi wena na nenge ungakangitsheli angithi bawunguni yona ngokuthi umtshele ngegama ukuthi ngokupehla umuntu owenzile bekuba ngcono lokho nawumhalatheka kancane umdescribele kuba better kunokuthi wena into engesifaka ukuthi ngokupehla iyokuhamba ichiya wena ithi no uzwakele mlungwa I think nomgidi uyibeke the very same way oyibeka ngayo ekutheni umbrelleni akukavumeleki but ke akhe ngibuze so ngaphandle kokuthi akwavunyelwa from the umbrella itself uyakwazi ukwazi negama lami Mahlangu ukuthi ngimo olinga ukumqina ukwazi egama lakho ukuthi umhlupako olinga ukumqima nofana olinga ukumenzakalisa Yeah. iyakhona ke ukuthi awungitholako bakulethele zona ngegama lakhe ukuthi umuntu lo Mndungwa uzwakele ngicabanga ukuthi ngithatha umaswaphela njenganje okunguRusso Russo akwande Kwasa kwethu mntwana enkosi nihlwile kuhlwekile ndane Chegu kunjani kuwe aha man brotho bzeleraga iye no anginakho kuningi mina engingakutsho embuzweni obuzweko ngumna kwethu ngokuthi umuntu awutsho ukuthi Mgidi umuntu okubulalako nguJason kodwana uza namano wokumtshengisa ukuthi umuntu omlemazako useduze kangangani ngezinto asuke azenza sikhatheso alimaza umgidi bengifuna nethi ukudlulisa nethi lokho kuphela ukhunyawa no mpho siyathokoza umfakela sithokoza kwamambala bakwethu bawona ngivumele ngisonge njenganje it's 1 minute before 9 Awasibuzambuni ekhaya nisibize kodwa ngelinye lamalanga thina abanye bawabonyana ube namezwi wokulayelisa babongoni ngithanda ukubonga kubalaleli ibo bonke nabalandeli bezana podcast nakuwe babongoni ukuthi sibe nebambiswano ukuze sifike la esisonga khona mina engakutsho nje amagama engawabeka welanga ngingathi thina sibe lapho kwendabuko asiregeni ngokweqiniso izinto zethu singathi umuntu nakeza kithi sizibonele ukusolveka kwenkinga zethu asiberegeni ngeqiniso sikwazi ukuqhubeka siye phambili sibambisana Mahlangu Mahlangu njenganje wena ngizokubeka phasi ngombanyana ungemtatweni ngapha ngiyayisonga ngapha ngikuthokozile kwamambala ithuba obenalo nathi ulungise iTikTok yakho for a future because ilight ubonile ayikhona ukungena ku live so we had to improvise kodwa ke siyathokoza ekutheni sibe nawe ebusukwini banamhlanje simndungu kube buthongo ngakuwe uthokoza mina babongoni aha thank you bakwethu mthokozile busehla amezwi wakho okulayelisa Angithokoze Mnguni thokoze nesithekeli sakho ukuba nomoya phasi nokuba nehliziyo namtjana imibuzo eminye besele isekutheni mntaphendulele neumbrella aphendulele nebhodi mara wabuya uba calm wazithoba njalo kuyatsho ukuthi into le ubelethwa nayo alo ngiyathokoza Mnguni ngithokoza kakhulu umuntu othethe igalelo wazidima ubuthongo wahlala ku podcast ngiyathokoza Mnguni sehla nasiluma ngithanda ukuthokoza kakhulu babunguni esikhathini siphe sona ngesinye isikhathi ayangichiya amahlelo la khambe ngithole sekaphela ngisaphethe ngitsubhulile ngesilulwini ngiphethe imibuzo igcwele umgodla then ngisaba uhoha ngiphume ngomnyango
Dadethu siyakuthokoza kube buthongo ngakuwe. Sweet tata. Yebo, nami ngithokoza kakhulu ukuba nani namhlanje esikhathini lesi esikiso. Ngithokoze noSisi Jason. Yena athi sithola kwenye ipanel wada ayikhona. Kusakale ukuthi khe nikhambe ke nokwakheka kunala kwakheka khona nala kufundiswa khona. Siyathokoza. Enikhona ngapha ngithokoze noSisi Jason. Thank you so much Sis J. Mr. Mkidi. Ngithokoze kukhulu ngithanda ukuthokoza phakathi kwehlelo nami ngitophe nguSisi Jason kwenye ipanel what noise angapha khe nizokuphila ngithi ngiyathokoza Sisi Jason bengingazi ukuthi kuyaphileka ngapha phethe inhloko ezimnandi kangaka. Siyathokoza mfo. Sis J, Nkosi yami. Russo. Ya soke nje usihohile umma lo. Yeah. Ya usihohile reg. Yeah. Mina engakutsho bantwana bakwethu ukuthi empilweni ungayenzi into embi nanyana into ongafuni ukuthi yenzeke kuwe. Muhloniphe umuntu sukela ebhonzini tode phezulu enhluthweni ukuze naye akhone ukukuhlonipha. Ngehla ngomthangala. Mntwana Nkosi. Ntosi Sis J. Thokoze baba uMnguni. Hlelo ngelakho baba uMnguni. Ngitsho siyafunda manje vane sifuna ukuthi izinto esizilalela kweze sizizwa kweze singazizwa sodwa kokhunye ziyasibuyisa mani siyabuyiseka kwamanye amalanga. Ngiyabathokoza abantu bami sweetheart ngiyanithokoza. Ngihlala nabo kwenye ipanel baba uMnguni. Siyathokoza. Baba uMnguni sithokoza ilwazi. Sithokoza ilwazi esilifundako alipheli. Ilwazi esilitholako alipheli. Each and every day you silethela the new people ukuthi beze bazosifundisa ukuthi impilo le ikhambe ifike phi. Nasifundako sifundela nefuture nakusasa. That is why mina ezinye zezinto eziningi ezifana nezabo kusesana ne. Abosesana I think they need to consult because ababe nabo songwana nabo malume nabo bani. La ipaneleni uMnguni yokukhulumaza kwaMnguni ukuthi kwaMnguni nakubuyiswa kokwenziwana. Ngizokukhuluma zekhethu zakwamahlangu ukuthi kwamahlangu nakubuyiswa kokwenziwana. So bona they need to consult abantwini ama-elders wefamily leyo abakiyo ukuthi ngesikhabo kwenziwani. Rather than ukuthi thina la siyokukhuluma omunye nomunye yokukhuluma ngendlela yena ekhabo kwamgidi kwenziwani. Niyayibona ukuthi sesiyami umuntu useka ukuvanga ama-culture amanengi emndenini owodwa. Ngicabanga ukuthi inkosi asifundisane khulu endweni ezifana nalezo ukuthi abantu bazazi especially ukuthi umuntu ungubani uvelaphi imvelaphi yakhe ivelaphi ngilokho kubalulekileko. Ngithokoze baba uMnguni. Uyezwakala thank you Mom Jason na for ukuza na boda sweet data bo Mkidi bo Russo ngithokoza kwamambala. Nani ndosa abanye ibe nguma sikhuphulane kusasa sithokoze nina VR godu sesibusisiwe Mnguni. aha Good night. Siyathokoza bakwethu nginithokoze kwamambala asihlanganeni ngolosihlanu this is Zanonko podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi asikhulume kazi ukufela ngaphakathi kugcina sekufa ilingaphandle lakho ugcine sewuchabalala sikuphekelela kwelabo yisemkhulu bakho bakwethu akube buthongo nginithokoze kwamambala this is njebe.com I'm out. Thokoze Mnguni.